Phakathi mina kaNodane Dumile omadesi ngibadla umlenze omnengeza kaMpikwana sengiphakathi mina weboze lapho insizwe lathi ngaphahla phesha komthathuza labo sengikhona mina wensazi bakopene zakopene abafana belose insizwa kwamanje ngisho zithi inhlobo shalethela ubusika nehlobo umehla acijela afana nakanina ushatisile manje insizwa zingisho zithi iduna la kaNodane elingena umcamelo elicamela ngeBhayibheli kuye kaNodane kuye kwanconcoza ekahliziyo sengiphakathi namhlanje ngimenywe insizwa lapha ibe ngicabanga ukuthi ngiyazi nami kade angazi la ngiyazi insizwa lokuchopha ombangalisayo insizwa elena eGround Valley Wilembe district uMfokanyaka insizwa nje le ngijwayele ngoba sibe sisebenza endaweni kodwa namhlanje ithi ayikingicele khona izinto esayifuna ukuyibuza kodwa ke ngithe ke ngihloniphe ngoba phela thina sikhuliswa ngenhlonipho singabantu benhlonipho siyahlonipha uma abantu abadala besicela ukuba sizothi nqampo sithekelesane singcweke kuyo le nyanga isikuyona okuyinyanga kaNtulukazi abathu July ke laba abandle bekhanyela sengikhona Mfokanyaka sengingangawe ba sibingelele Mfokanodane sibonge ngiyabuza ungena lana ushaya ibongo zakho ubona isizwe semakhaya lena ethi mayishaya ibongo zayo ubone ukuthi hayi impela ngisho isila emabhilidini kodwa akayikhohliwe emuva la isuka khona iqonda kahle umtsizwa usho ukuthi umuntu phaqalo umuntu owazi isintu futhi ungivakashele kahle Mfokanodane kuyinyanga yamadoda ngoba inyanga yamadoda le uJuly uNtulukazi Mfokanodane siye sizwe ke masikhuluma nabantu iyakhulukazi abantu manje ngaboni ngasolinye ubezwe bethi abanye hayi khona abantu besilisa ebese kuba khona amadoda okusho ukuthi ke ngokusho kwezazi noma ngokusho kwabantu abangafani nathi abazi abane information noma ulwazi olungale baye basho ukuthi khona umuntu wesilisa khona indoda kunomehluko phakathi kwezinto zombili ngingathanda ukuthi uchaze ngawakhe amazwi ukuthi yini indoda ngoba phela sazi ukuthi singamadoda sonke masiphila ebese bethi abanye cha kukhona umuntu wesilisa kukhona indoda yini indoda ihluke ngani umuntu wesilisa umbuzo ocishe ubenzima nyana ngoba inkulumo mpikiswano ngalombuzo inkulu uma uthi imehluko phakathi kwendoda nomuntu wesilisa oqala ke sithi ubudoda bususelwa ebudodeni ukuthi umuntu wesilisa uhamba afike esigabeni sokubizwa kandoda uma esegcinile zonke izinto ezigcina amadoda ngokwesikompilo kodwa futhi ubudoda engifuna ukukhuluma ngabo namhlanje mina akubona ubudoda ukuthi ke usigcine zonke izigaba zokuba indoda waganwa wacela unkosikazi nenyongo ngikhuluma ngobudoda lobu obusho izenzo ezithile athi umuntu mayezenza bese kuthiwa wenze ubudoda izenzo ezithile athi umuntu mayezenza ezinhle emphakathini ezinhle ekhaya ezinhle kubo ebese kuthiwa lo muntu uyindoda so ke manje ke lobo budoda ngifuna ukukhuluma ngabo ngoba mangizogxila kulobo budoda lobu ukuthi umuntu uma lesi sakhiwo ezalwe kanje lobo bulili umuntu uthwake umuntu wesilisa noma amama bese bayindoda ungashonelanga kusenangakusasa kodwa sikhuluma ngobudoda ngoba ebese sibuthatha sibe sibusa kubantu abangamadoda ubudoda sithatha ubudoda sibuse kubantu abangamadoda kodwa sambisa ubudoda ngoba ungaba indoda kodwa ungenabo ubudoda izwa ingakho kwaZulu noma thina abanguni ngisho umfana omncane engenza into enhle enomqondo ekhomba ukuthi kusasa uyoba indoda kuthiwa kwenza ubudoda ngisho ngawo umuntu wesifazane uma yenza into enhle ethakaliselwayo
enobuchopho nemukelekile ekhaya noma emphakathini kuthiwa wabenza ubudoda ngoba ubudoda yenye into ubudoda kodwa lokho ukuthi uyindoda ingoba utholakale noma ngekona uqinisa ulimi ngoba ngoba isizulu utholakale ngesidoda wasoba usona isidoda angaphuma umuntu wesilisa angaphuma umuntu wesifazane ingakho umuntu wesifazane amayenza kahle thwa wenze ubudoda ngoba kuyena umuntu wesifazane uqobo kunesidoda but angifuni ukugxila kakhulu ngize ngifike esimeni sescience ukuthi phela kunama chromosomes X and Y chromosomes wonke umuntu unakho lokho ukuthi uma umuntu wesilisa unayo X kodwa uyena umuntu wesilisa ngakho-ke njengoba sikule nyanga ke esithi inyanga yamadoda uNtulukazi uJulayi esithi inyanga yamadoda cishe kufuneke usikhanyele ukuthi sifuna abantu-ke laba ababizwa ngamadoda okungabantu besilisa benza izinto eziwubudoda sengichazela ukuthi ubudoda yini mfokanyaka akibisele kwena intaba mhlawumbe ngabe iziphi nje izinto uma ngasusikhele phezulu nje ey'mbili ey'ntathu ezimbalwa nje nazo izinto ey'khombisa ubudoda ukuze siqhubekele phambili sesonke sisazi esikhathini sanamhlanje esingaqhelile esikhathini sakudala ngoba kunesikhathi sakudala esiwumgogodla esiwumongo wethu thina abantu thina abantu bakantu ngoba kulontu untu ngokwethu umveli kuqala untu the spirit the force the energy esithwale thina sisuka kude njengesizwe sisuka eKemet sisuka upper Egypt sizinze Ethiopia thina banguni sahamba thina banguni abalasaze sayosinza eSudan esithi ngegama lakudala iNubia eSouth Sudan sehla ngesilulu lokuthiwa isilulu abanye babehla emhlaba ngokomhlaba imbeleni abanye behamba ngani na olwandle behamba ngokuthiwa iboat isilulu iboat sehla saze safika la kodwa sazinza kakhulu eSouth Sudan ngaphambi sehle size sifike la safika lapha singabanguni singabantwana bamnguni empeleni singabangoni kodwa ngizugcina kakhulu kwelapha ngoba asila ngalokho namhlanje kodwa umuntu ngokwesizulu sethu kunezinto efuneke size nazo njengoba ngibala sizongena nazo lapho esikhathi esesikhona empeleni asikho isikhathi esifeni sibe khona ofuneke thina sisenze sibe amakhona senze thina singabibona abantu abangabantu singababona abantu abanobuntu abanesintu ngakho-ke sike saba nje kwenye inkundla okuyinkundla yamadoda okumsamo wamadoda esibe nawo ngesabathantambama uhlalo wethu umfoka Duma uzomaziko usiboniso Duma enye insizwa esinayo kulenenye inkonzo yethu ebiyona ebisisherela umhlangano obumkhulu sikhona nabafundisi nabaholi abathile ngizamile ukuveza ukuthi ngeke sikwazi ukuthi senze izenzo zamadoda siphathe kahle abantu besifazane abayinto enkulu kithi thina abaholi abayinto enkulu kumveli qala abayinto enkulu kuNkulunkulu abayinto enkulu kuJehova abayinto enkulu kuSimakade abayinto enkulu kuThixo ngeke sikwazi ukubaphatha kahle sibahloniphe uma thina singakazi ukuthi singobani funeke thina sazi kahle i-identity yethu once thina sazi i-identity yethu singobani sizoba ne-determination sizoba ne-self-actualization sizoba nalolo gozi nalolo fukufuku that umfensile sizoba nokuyigada ngobuthina sibe ne-conviction siyigaje ngobuthina uma sizazi ukuthi singobani ebese sikuvikela ukuthi singobani ebese wakwazi ukuvikela into ongayazi
manje ngibona abantu bafuna abanye basabalwe bantu bavukela ukuthi bangamadoda abanye bakhala bathi hayi uhulumeni uyawacindeza lamadoda upromote abantu besifazane yabona awayikwazi indoda ukukhala ngalokho nje awukwazi ukuthi ubani indoda nje mayisizazi ukuthi ubani isiqonda kamhlophe ukuthi ubani ngeke izimhlumeze umuntu wesifazane ngisho uphile yozolo ngeke futhi umuntu wesifazane ahlukunyezwe umuntu othi indoda ngaba umuntu wesilisa lo yabona bonke namhlanje abahlukumeza umuntu wesifazane nabonke abantu abagilela imigaba ayigelayo ababulalayo abahlukumeza nezingane abarape nezingane abana nezingane no 3 months no 6 months no 6 years ungathi lo muntu lo inxa isimo esithini idimoni leli ofuneke njalo sabe silikhulekele elingene kini elingangeniswa umuntu othile elingena ngoba usathana ulisifa wani kwamandla ukuthi ezemhlabeni ezosidumisa singakhombani sodwa utele idimoni liletho ubani asiqokani sizazi ukuthi singobani indoda ke umuntu ozazi ukuthi ubani ekuzazini ukuthi ubani ebese yahlonipha ahlonipha isithunzi sakhe angabeki isandla umuntu wesifazane amthanda umuntu wesifazane athandana naye nangathandani naye umuntu nje wesifazane ahloniphe futhi nomunye futhi umuntu wesilisa owakubo ongena wakubo umngani wakhe ongena umngani wakhe asebenza naye nangasebenzi naye umuntu nje ubuyisimo sikaNkulunkulu umuntu uthi ukuhlonishwa ba hayi washaya noDanga sibonga mhlambe uze siqhubeke bengafisa ukuthi ngibuza noDanga ukuthi ngabe izinto inselelo kanje amadoda abhekene nazo ziningi inselelo amadoda abhekene nazo esikhona lapha emhlabeni siphila kuwo enye yayo nje inselelo amadoda anayo hayi onke amadoda sidwebele lokho hayi onke amadoda abantu besilisa noma yabhancuza akhona amadoda lapha eNingizimu Afrika akhona futhi amadoda ngempela akhona amadoda afaka imncedo akhona impela amadoda nje afaka imncedo impela ongamadoda impela akhona amadoda afuna ukwakha imizi yoyise afuna ukwakha imizi yokhokho babo akhona amadoda kanjalo futhi maningi amancane kodwa ngalabo gwa baye sebengcolisa igama lamadoda labo ke sithi ba abantu banike besilisa kodwa esikhathini sanamhlanje sithi amadoda into esingawalolwa ngayo akazazi ukuthi awobani uma esezazile ukuthi awobani azobeka amadoda ke esehlonipha ngakho amadoda esehlonipha eseyakwazi ukuhlonipha omunye umuntu olandelayo ongaba umuntu wesifazane ongaba ingane ongaba umuntu osekhulile omkhulu ogogo iqhegu noma ikhehla ngoba abantu labo kufanele njengesizwe sibavikele abantu abafanele sibahloniphe abesifazane abasebancane njalo nabo ukuthi kufanele siwelele ngale siyobuka ukuthi ayikho inkinga esiyenzayo ukuthi ifocus yethu igcile kakhulu ekukhulisweni kwabantu besifazane kodwa singagcili ekukhulisweni kwabantu besilisa singabiki inhlelo zokukhulisa izingane ngabafana ukuthi indoda ke into enje akubanzima kakhulu ukuthi ke sithi singekho mhlawumbe inhlelo uma zikhona zincane inhlelo zokukhulisa abafana basebancanenyana ebese ukuthi ingane ikhule noyise ongabukhombisi nayo ubudoda ngoba noma kusho indoda izofika emzini kayihlo ngo12 ebusuku ngo9 ebusuku uyadiyazela uqhuba imbuzi zibona ingane hamba uqhuba imbuzi ingane zazi ukuthi kusho ukuthi kuba ubaba noma kuba indoda kusho ukuthi uqhuba imbuzi yabo kufanele uzihloniphe wena zibukela ukuthi uphakamisizwe ekhaya uhlukumeza uyahlukumeza ushaya umama lo kufanele zimhloniphe angithi ulibhubesi nje ekhaya noma kwayena umama uma etshela izingane zakhe akakwazi naye ukuyidisciplina uthi uyeza ubaba uyibhubesi zinselelo lezi ebhekene amadoda namhlanje abhekene nezinselelo ezinkulu zokuthi kuba sesingene kakhulu ezintweni zokuthi okwethu ulihlazo
okungelona ihlazo okwabezizwe lonakala nje ikhaya lapho liphela sesingakhuluma okuningi kodwa masizazi ukuthi singobani asibazazi ukuthi sivelaphi uma sazi sivelaphi socishe sichaze kangcono ukuthi sikuphi uma singachaza kangcono ukuthi sikuphi ngacishe sazi kangcono ukuthi ke siyaphi la hayi cha ngiyangikhanyela ngiyacaca mhlambe nokomunye umuntu olalele ngoba ngibona manje usushaya inyoni embili ngendoda ngoba benzoba nombuzo obuza uthi ungathini emadodeni esikhathini samanje kodwa ngibona ngathi usukukhavile lokho waphinde waluleka futhi manje ukuthi indoda kumele iphathe kanjani indoda iziphi izinto ekumele izenze nezinto ekumele ingazenzi ukuze isithunzi sendoda nesobudoda sihlale sikhona ngicabanga ukuthi owanodami kuyobaluleka nangelinye ilanga ukuthi ulwazi onalo nendawo osuhambe kuzona ungayikhohlwa futhi uqhubeke njalo usiphe ulwazi usiluleke usiyale ngoba phela lezulu siyasho ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili ungaba mncane ngeminyaka kodwa ube phambili ngolwazi onalo lokho kuyasilekelela engaba mdala omunye umuntu nawe ngeminyaka kodwa futhi kube kuningi akuncelayo ukuthola ulwazi oluzomphilisa akwazi naye ukuthi akhe umndeni wakhe nesizwe sakhele ngokunjalo ngicela ukubonga kakhulu ithuba esilitholile ingosi efana nalena futhi isayobuya ngoba phela njengoba kunyanga amadoda nakulenye ingosi eyolandela kuningi esiyokufunda siyabantu siyabonga kakhulu mfowethu Dami siyabonga baba siyabonga kakhulu sibe sibonana ngokuzayo sibonge kakhulu sibonge ngempela siyabonga baba ungoki bahayi lona odumeke inkulumo ehlabahlosile ngiyacela ukuthi nini nilandelayo nipress nje usubscribe button no bell button nithi subscribe bese nishaye bell button ukuze ingxoxo zami leqephu zami ezehlukahlukene uma ngiyiqeda usheshe ukwazi ukuyithola ungaphuthelwa angicelele nje ngoba nodanga edumele.